Zdravo živo, što bi neki rekli. Ali džabe vam ovo živo ako nije zdravo. Vidite što imam stolicu. Irvas. Za decu. Ja sam se fino okitila za 8. mart. Evo dobila sam i prsten od drage prijateljice i lančić, mama. Tako da sam baš ovako zadovoljna. Krenuli su komarci. Morat ću uskoro raditi ovdje na poslu i mrežu neku. Vidjet ću već kako. Naći će se rešenje kao i uvijek. Htjela sam da vam pričam o psihoterapiji. Vrstama psihoterapije. Ja sam završila kognitivno-behavioralnu psihoterapiju. Kognitivno, skraćeno neka budu misli samo, i behavioralno ponašanje, engleske reči. Ali, što bi rekao moj mentor Jezdimir Zdravković, kod koga sam završila, profesor, da i ovo kognitivno misli također spada u vid ponašanja, tako da bi to skraćeno bilo samo behavioralna terapija. Što se mene tiče, potpuno je svejedno kog je smera psihoterapeut, šta je završio i koju vrstu psihoterapije. To je onako moje mišljenje. Da li je to, ja sam razmišljala i o transakcionoj i o REBT skraćenica, racionalno-emocionalna behavioralna terapija. Sasvim svejedno, imate razne psihoanalizu, ove neke umetničke psihodramu, znači potpuno nebitno muzikoterapiju. Kada vama dođe klijent, tu sada imate čovjek sa čovjekom susret i najvažnija stvar je da on vidi da ste vi uz njega i da on ima podršku od vas da raste. Kojim pravcem, kojim tehnikama, totalno nebitna stvar. Niti klijent primećuje šta vi to radite i kojim tehnikama. Bitno je samo da u toj pozadini postoji znanje kojim putem idete i šta radite i gdje želite da stignete. Ja najviše volim da radim sa klijentima kojima treba podići samopouzdanje. Bilo koju vrstu samopouzdanja, ima ih baš dosta i to je meni omiljena vrsta i oni se meni posle godinama javljaju kako su dobro, kako lepo žive i ima ih dosta koji se odlučuju i studiraju psihologiju, što mi je posebno drago. Jer kada prođu kroz ceo taj psihoterapijski proces i na sebi dožive promenu, vide verovatno kako je to izuzetno lepa stvar baviti se time u životu. I mnogi od vas su verovatno išli na neku vrstu psihoterapije i zaista je nebitno. Bitan je psihoterapeut, kakav odnos sa njim stvorite, kako vam se on dopada kao čovjek, njegov pristup, da li on voli svoj posao, to se vidi. I kao i kad idemo kod bilo koje druge specijalnosti, da li je to majstor, moja omiljena tema, da li su to lekari, radnici u prehrambenim ovim radnjama, da li u apoteci, vi jednostavno vidite ko voli svoj posao, a ko ne, i uvek radije srećemo te koji vole svoj posao. Eto, kratko i jasno za danas.